Yesho bathi buya manje sibulala ihippotamus. Uyangidlangela la. Wendani kana nakhona nawugeze kuseni ugeze uyapho wena manje ngembulukuzo. Hawu, kanti umuntu ugeza nakahamba kuphela? Oh, ngiyakwathi musumene wena. Unokuhlala hlala uziyogeza lapha kubo 5:30 ntambama. Namuhla? Hayi hawu, ngobona igayino. Gayino waku yabona ngikutshelile ngalento yakho le yabo gayino manje. Angisiboni isidingo sokuthi uye lapha. Kwente njani? Sokwente njani? Hayi, ngifuna dokotela yongichecka ukuthi kusahamba kahle ngala. Ngisebenzile lalela ngabe ubutami mina ngimile ngabe ngiyathi ukuthi kuhamba njani lapha. Ngithi gqumi mina wonke lamalanga. Ngabe ngikutshelile manje. Phela kubalekile ukuthi nawe umfati uhambe uyochecka nje ukuthi kuhamba kahle wende boma pap smear utibuke ukuthi usese right yini. Wena yini oyivile? Yini loyivile? Lalela ukhona makekhoza lapha endasi lo check ama vision ngokupheleka nje lokuya yokuhlola. Hayi, lo ufuna i-professional doctor awendwa noma ngabe ngibani. Professional doctor. Le mali engaka lonkunika yona yani nayo solo yagayino nayo. Wakabani nakhona lo gayino vele sibongo sakhe ngitokhona kumgugula ngibona ukuthi umuntu lonjani. Nithanda takhe inganayo. Hawu, phela le mali longinike yona ngifuna kuya ngayo ku special doctor. Hayi public. Umuntu loyifundzele lena. Umuntu loyifundzele uyikhethe nini career le? Ayibona mina ngiyavele esebenzile buke masikadom nje basibuta sibantwana ukuthi sifuna ukufunda yini. Bese sina nasikhula sina kuba maphoyisa ama firefighter loku sishayile dududu kuma airport. Angikhumbuli mina namunye umntwana athi ufuna ukufundzela lento le. Ngiyacabanga nabo tishela bebangakwata babithe batali bakho manje. Yena lo yakuyena uyikhethe njani career ama-career angaka lelo wathi mina ngifunda lento le ngifuna lento le mina wayela la ka-matric besiyena career exhibition bekuthi career yalento le manje. Hayi manekela kuqinisa inhloko. Ungangitshela ukuthi ngiqinisa inhloko manje lokhu ngithusa kakhulu ukuthi uyikhethe njani lento le into ingaka wayangakhetha ilibele ilihlo kumbe indlebe akhethe sibhobho lesi ayokhetha lento awuyi lapho invoto kumbe mfati lo muntu uyakuyo. Hayi lo doctor lengifuna kuya kuye wendvota akusiwe mfati. Bebafata ngibathanzi abanasineke kahle. Sineke lesinjani? Kumele kuneke kanjani lapha? Kumele akunike sineke lesinjani invoto ukuthi yaphezulu uyabona ngihamba nako invoto ngihamba nawe. Angidlali. Uhamba nami ini ngoba lena abafuni madoda abakhaphani. Bayokuhlalisa ngaphandle le abafuni madoda kungena abafati. Uyehlalisa abali ngaphandle ukuthi angibona ukuthi ngiyagula ke mina namuntu. Angeke mina invoto yokubamba lapha. Ngaqala ngibona letingalo takhe ukuthi tingalani. Ngathi udlala mina ngimncane ngathi ukuthi ngimncane angikomuningi kangaka ngothi yami. Lenye into okutshela wona sebenzi. Funa beligay lo dokotela lo Eva. Ngimtesta ngokuthi ufuna kuqale ngene mina ke. Abambe mina ke. Angangibamba ke angiphothe lo athi oh my god uyangena ke wena. Mara ngambona ukuthi ngathi ngiyamnyanyisa mina. Ngila utangibona khona ngena nawe ke ngimala eqeleni. Yeah. Ngakubona ngathi khona lokuvaka ngikhathela ngempama. Madoda nawe ayaya ko-check ama prostate cancer. Nawuboya dokotela afika kufake igalo ngalamuva kucheck ukuthi ude yini. Ayofaka ku. Afaka kubani? Uyabona kushoda ke manje. Befusa yakhe manje. Sawubona sisi. Siyakwamukela ngiyabona lilanga lesivumelane ngalo leli. Akusingiswesi lo mfati wami. Ngimakwakami lo. Futhi ngimake mfundisi lo ngibishop. Uyabona sombita ngasisi seniqalene nayilahla. Hawu ngiyaxolisa baba. Asiqhubeke. Manje baba wakho bomisaphi ngoba uyawathi umthetho walapha nje. Lona ngimtshelile mina ukuthi lana kungena abafati kuphela amadoda wangeni. Waqinisa inhloko wathi yena ngeke ngize ngihambe ngedwane. Wesebenzile lona usho bani? Lona usho mina. Uthi na 2 minutes ula sengingilona mina manje. Ngobona tanda tele invote le. Hawu siyaxolisa baba ke siyamxolisela. Sicela ke ukuthi siqhubeke. Futhi khona ngikhuluma nawe wena. Wami mfati. Wema ke ugcina nini kwenda info lenjena? Lo webele endlini akayivisisi kahle lento. Nanyalo nje ngifostelile ukuthi ngite bekangavumi kahle. Licasi lona uligcine nini? Licasi lingenaphi sigcine nyalo ekuseni master la kuwe. Ulayeke lusuthi kabi sebenzi. Hayi mani babe bakhuluma nami. Ngako ngithe sala ngoba nyalo ufakaza tindo lebangakubuta. Bofuna ngisale ekhaya mina ngitobutela ngamaqansi la. Iqansi uligcine nini? Liqansi uligcine nini? Ungathi uligcinela sithe utabasena njani yena? Mina ngihlale ekhaya ngihlalele lokho. Angenzawo. Hayi akunankinga mani make ngiwatholile onke ama details labalulekile. Asijikele ngale emva kwanalikhethini ke. Esikhone ke kuqala umsebenzi. Babe ke wena utawuhlala khona. Uyakuva ke. Suwela ngifikile ngathi lokukhulunywa nethu. Nyalo kuthiwa asijikele ngale. Sizoqala umsebenzi. Likhuluma mhlambe sithi ngifikile la lokukhulunywa mhlambe umsebenzi asabe simuke mama. Hayi mani babe bakhuluma nami. Sukuma mama singene ngale.
Yeyi, ungathi shake man wena sebenzile man. Alright mama bengicela ukuthi ulale lapha ke ube comfortable Ngilalele la nginjawo. ukhumule bese ugibela embhedeni. Ungakhumuli konke. Wendele kokuveda ngelwindo ucheck. Are you comfortable? Comfortable yani man. Alright siyabonga. Ngiyacala ke manje angisi ungathuki. Dokotela, ngathi likhulu nje angeke lingilimade. Fuck. Fuck bayikho Hayi, le. ngisho lishubu. Lisho plan. Fuck nyanya. Hey, ingako ngithe sala man, babe, hamba phuma, umuke hamba, ekhaya. hamba. Phuma lapho wena. Hayibo. Ufuna ukubona umuntu oshuplela ngomakhatheni Ngeke man. Hey kukhulu. semsebenzi. Wena dokotela, wena dokotela. Kutheke wena. Hamba Ngidala bani ama-security, Angenzawo, angenzawo la nto ngikhipha ngamahamba ngejenda, ngijwala amasipha. Uthi likhulu, Security. phuma lapho plan buh.